U šetnji Petrovcem čovjek nam kaže: idite u Banja Luku, vi samo razbijate ovdje bošnjačke glasove. Od samog početka kampanje svaki medij me pita jesam li stvarno legitiman Hrvat. Spočitavaju nam da razbijamo građansko biračko tijelo. Očito ovdje više nije pitanje imamo li izbora, nego imamo li pravo na izbor. Ne brinite, svaki kandidat je legalan i legitiman. Pitanje je samo da li su legitimni dosadašnji rezultati. Možda i razbijamo neke blokove, to su blokove predrasuda. Možda i uzimamo nečije glasove. Glasove prošlosti pretvaramo ih u glasove budućnosti, da se naša zemlja ne bi pretvorila u pustoš. Zajedno i tačka.